So, tonight, we are reading from Nectar of Instruction, the Upadeshamrita, text number 7. Taigi šiandien skaitame iš pamokymo nektaro 7 tekstą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sat Krishna Nama Charitari Satapya Vidya Pato Patapta Rashanashana Rochikanu Kintavadaranadinang Karushaiva Jushta Svadikamad Babedi Tadgalamula Hantri. Translation and the first 2 paragraphs of Prabhupada's purport. The holy name, character, pastimes, and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. Purport. The holy name of Lord Krishna, his qualities, pastimes, and so forth, are all of the nature of absolute truth, beauty, and bliss. Naturally, they are very sweet, like sugar candy, which appeals to everyone. Nescience, however, is compared to the disease called jaundice, which is caused by bilious secretions. Attacked by jaundice, the tongue of a diseased person cannot palatably relish sugar candy. Rather, a person with jaundice considers something sweet to taste very bitter. Avidya, ignorance, similarly perverts the ability to relish the transcendentally palatable name, quality, form, and pastimes of Krishna. Despite this disease, if one with great care and attention takes to Krishna consciousness, chanting the holy name and hearing Krishna's transcendental pastimes, his ignorance will be destroyed and his tongue enabled to taste the sweetness of the transcendental nature of Krishna and his paraphernalia. Such a recovery of spiritual health is possible only by the regular cultivation of Krishna consciousness. When a man in the material world takes more interest in the materialistic way of life than in Krishna consciousness, he is considered to be in a diseased condition. The normal condition is to remain an eternal servant of the Lord. Jivara Swarupa Hai Krishnara Nichidas, Madhya 2108. This healthy condition is lost when the living entity forgets Krishna due to being attracted by the external features of Krishna's Maya energy. This world of Maya is called Durashraya, which means false or bad shelter. One who puts his faith in Durashraya becomes a candidate for hoping against hope. In this material world, everyone is trying to become happy, and although their material attempts are baffled in every way due to their nescience, they cannot understand their mistakes. People try to rectify one mistake by making another mistake. This is the way of the struggle for existence in the material world. If one in this condition is advised to take to Krishna consciousness and be happy, he does not accept such instructions. Šilas Prabhupados vertimas ir komentaras. Šventas Krišnos vardas, būdo bruožai, žaidimai ir darbai transcendentiškai saldus it ledinukai. Nors avidijos neišmanimo getligė sergančio ligonio liežuvis saldumo ir nejaučia, nuostabiausia yra tai, kad kasdien atsidėjus kartojant saldžiosius vardus liežuvis atgauna skonį ir ilgainiui liga praeina be pėdsakų. Komentaras. Šventas viešpatės Krišnos vardas, jo bruožai, žaidimai ir kita yra absoliučios prigimties. Tai absoliuti tiesa, grožis ir palaima. Jie labai saldus, kaip visų mėgiami ledinukai, o neišmanimas lyginamas su gelta liga, kuri pasireiškia tulžiai išsiliejus.
Geltas sergančio liežuvis nejunta malonaus ledinuko skonio. Priešingai, visi saldumynai jam atrodo netgi kartus. Avidija neišmanimas tarsi gelta apnuodija transcendentiškai malonų Krišnos vardo, bruožų, pavydalo ir žaidimų skonį. Tačiau jeigu žmogus, nepaisindamas ligos, ims nuosekliai ir atsidėjęs praktikuoti Krišnos sąmonę, giedos šventąjį vardą ir klausysis pasakojimų apie transcendentinius Krišnos žaidimus, neišmanimo neliks nei pėdsako ir jo liežuvis pajus saldžiausią transcendentinės Krišnos esmės ir viso, kas su juo susijęs skonį. Atgauti dvasinę sveikatą te galima sistemingai praktikuojant Krišnos sąmonę. Materialaus pasaulio gyventojas, kuris labai žavisi materialistinę gyvenseną, o ne Krišnos sąmonę, laikytinas ligoniu. Normali mūsų būklė būti amžinais viešpatės tarnais, dživeros varūpa, haja, krišnera, nitjadas. Kai išorinių majos energijų bruožų užburta gyva esybė užmiršta Krišną, jis suserga. Majos pasaulis, kuriame gyvename, vadinamas durašraja, iliuzinių arba nepatikimų prieglobsčių. Kas visas viltis deda į durašrają, to viltis tuščios. Visi materialaus pasaulio gyventojai ieško laimės ir nors jų pastangos rasti ją materialiais būdais nuolat žlunga, neišmanimas neleidžia jiems suprasti savo klaidų. Besistengdami ištaisyti vieną klaidą, jie daro kitą. Taip materialiame pasaulyje vyksta kova dėl būvio, o kai į šią nenormalią būklę patekusiam žmogui mes pasiūlome priimti Krišnos sąmonę ir patirti joje laimę, jis nenori apie tai net girdėti. So this is a very, very special verse Taigi šis posmas labai ypatingas. to help those of us who are not yet pure devotees. Padėti tiem iš mūsų, kurie dar nėra tyriai atsidavę. This morning we took a little poll and everyone wanted to become a pure devotee. Šiandieną mes atlikome apklausą ir visi norėjo tapti tyriais atsidavusiais. This morning's class, everybody said they wanted to be a pure devotee. Šį rytinėje paskaitoje visi prisipažino, kad nori tapti tyriais atsidavusiais. So this verse is telling us how to become pure devotees. Ir šis posmas mums moko, kaip tokiais tapti. The present time we are impure. Dabar mes netyri, We are polluted. mes užteršti. Lust, Geismas, anger, pyktis, greed, gobšumas, madness, pamišimas, illusion, iliuzija, envy, pavydas, laziness. tingumas. So many bad qualities we have right now. Tiek daug blogų savybių mes turime. Quarrelsome. Noras pyktis, So many bad qualities. tiek daug blogų savybių. But within the heart, beneath all of this contamination, there's actually a pure devotee in there. Bet už visų šių nešvarybių širdies lepiasi tyras atsidavęs. These material contaminations are just like bars on the prison cell. Šios visos materialios nešvaros tai panašiai kaip kalėjimo grotos. So you can melt those bars away Ir tas grotas galima išlydyti, by chanting Hare Krishna. kartojant Hare Krishna. Therefore it is called Maha Mantra. Dėl to ši mantra vadinama Maha mantra. There are many very powerful mantras in the Vedas, Vedose yra daug galingų mantrų, but this is the most powerful of all the mantras. bet iš visų galingiausia yra ši. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The difficulty is because we are so contaminated Bet problema yra tame, kad mes tokie užsiteršę. in our neophyte condition, when we chant, sometimes it's just bitter. Ir savo mūsų neofitinėje padėtyje mes kartojam ir kartais kartu net kartot. I don't feel like chanting this. I just rather sleep and eat or do something else. Nesinori man kartoti, aš geriau pamiegosiu, pavalgysiu, dar kažką nuveiksiu. I'm tired, I'm hungry, I want to do something else. I don't want to chant Hare Krishna. Aš pavargęs, išalkęs, kažką kitą norėčiau veikti, nenoriu kartoti Hare Krishna. Sometimes we feel like that, you see. Kartais taip jaučiamės. It's compared to sugar candy. Tai palyginama su saldainiu. Sugar candy is sweet. There's actually everyone likes sugar candy. Ir saldainis yra saldus, visiems patinka. But if you have jaundice, Bet jeigu sergate geltą, it tastes very bitter. jis tampa labai kartus. It's so bitter you just want to spit it out. It's so bitter. Jis toks kartus, kad net negali laikyti burnoj, nori išspjauti. But the physician prescribes to the person suffering from jaundice Bet daktaras tokiam sergančiam žmogui that you must take sugar candy every day, pasiūlo ir išrašo kasdieną valgyti saldainius. even though you cannot stand the taste of it. Net jeigu ir tau taip šlykštu vis tiek. This sugar candy is the medicine which will cure you of jaundice. Tas saldainis tave pagydys nuo tavo geltos.
So by putting faith in the physician, Tai pasitikint daktaru, the jaundice patient takes his sugar candy dutifully every day. tas ligonis, jisai pareigingai kasdieną valgo saldainius. And it's so bitter. Oh, Ir jam taip kartu, but he takes it anyway. bet vis tiek jis juos vartoja. Then after a few days, it's not quite as bitter as it was. O po kelių dienų jau ne taip kartu kaip pradžioje. In a few more days, it's even less bitter. Dar po kelių dienų dar mažiau kartu. And then after a few more days, it starts to become a little bit sweet. O dar po kelių dienų jau kažkoks ir saldumas atsiranda. And it becomes more sweet Tada dar saldžiau. and more sweet. Ir dar saldžiau. Then it becomes completely delicious. Kol galiausiai jis tampa visiškai vėl skanus. At which point he's now cured of his jaundice. Ir tada žmogus tampa sveikas ir nebeserga gelta. So you can measure how advanced or unadvanced you are in Krishna consciousness Tad galite patys pasverti, palyginti, kiek esat pažengęs Krišnos sąmonį. by the taste of the name. Pagal tai, kiek jaučiate skonio vardui. If it tastes bitter, Jeigu jis jums kartus, you're a neophyte. esate neofitas. If it tastes very, very sweet like sugar candy, O jeigu labai labai saldus kaip then you're saldainis, advancing very nicely on the pathway back to Godhead. reiškiasi, labai gražiai tvarkingai progresuojate atgal pas Dievą. So there's no reason to be discouraged. Tad nėra reikalo nusiminti. Even if it tastes very bitter, I don't want to chant. Net jeigu ir labai kartu, nenoriu kartoti. Because it doesn't matter what stage you're at. Nesvarbu, kokiam lygyje esate. If you will chant, as this verse says, carefully chant these sweet names every day, Jeigu dėmesingai kartosite šios saldžius vardus kasdieną, the medicine will act on you. tie vaistai pradės veikti. You can be a little bit diseased, Galite šiek tiek sirgti, or you can be very, very diseased with material desires. It doesn't matter. arba galite labai labai stipriai sirgti su You materialiu can be a troškimu lyga. tamaguni, Galite būti a tamagunis, rajaguni, radžiagunis or a sattvaguni. arba satvagunis. Doesn't matter what mode of nature you're contaminated by. Nesvarbu, kuris gamtos gūna jūs teršia. If you will carefully chant these sweet names every day, you're going to have an awakening of your consciousness. Jeigu dėmesingai kasdieną kartosite šios vardus, jūsų sąmonė prabus. Even if you're completely crazy, Net jeigu ir tu esi visiškai pamišęs, your mind is disturbed and you're just a psychological basket case. protas sunerimęs ir esat psichologiškai nestabilus. Sometimes that happens. We have devotees who are like psychological basket cases. Kartais taip atsitinka, būna atsidavusių, kurie kaip psichologiškai They can't nestabilus. even get along with other devotees. I mean, they don't even have interpersonal skills. Jie negali su kitais atsidavusiai sutarti, nesugeba bendrauti. But it doesn't matter what level you're at. Bet nesvarbu, kokiam lygyje jūs esate. Everyone will benefit by chanting Hare Krishna. Visi gaus naudos kartodami Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. The verse says a natural relish awakens within his tongue, Posmas sako, kad natūralus skonis pažadinamas jo liežuvyje, and his disease is gradually destroyed at the root. o jo liga palaipsniui iki pat šaknų sunaikinama. At the root is mula hantri. So, what is the significance of mula hantri at the root? Ir kokia šito pasakymo iki šaknies esmė? Have you ever had a garden? Ar kada nors turėjote sodą? And there's two ways to get rid of the weeds. Ir yra du būdai atsikratyti piktžolių. You can chop them off at the surface. It looks like you don't have any weeds in your garden. You just go shh. Galima jas tiesiog nukirsti ar nukirpti ir atrodo, kad jų jau nebėra. But tomorrow the weed will be back again. Bet rytoj vėl jos išauga. If you want to get rid of that weed, you have to pull it by the root, so there's no root left. Jeigu norite iš tiesų jomis atsikratyti, tai reikia su šaknim išrauti. That's how you effectively weed your garden. You must pull out the weeds by the root. Ir tai vienintelis efektyvus būdas savo sodą padaryti be piktžolių. So these material desires, they are deeply rooted in our psyches, our consciousness. Tai ir šitie materialūs troškimai, jie giliai įsišaknyja į mūsų psichologiją, į sąmonę. And superficial cleansing won't do. The Mayavadis do a superficial cleansing. Ir toks išorinis paviršutinis valymas nepadės, kaip majavadžiai daro. The yogis also do a superficial cleansing of the heart. Jogai taip pat tik paviršutiniškai valo širdį.
They appear to be very advanced, ir iš išorės atrodo labai pažengę, but as soon as there's an opportunity, they fall down again. bet tik pasitaikius progai jie vėl puola. But the Vaishnava, his cleansing system is better Bet Vaišnavo valymo sistema yra geresnė, because he pulls out, he cleanses at the root level, not just the surface level, nes jis išvalo iki pat šaknų, o ne tik išorę, by chanting the holy names. kartodamas šventus vardus. In this way, there's nothing to come back again. Ir tada niekas negali užaugti. There's no weed to come sprouting out again. The weed is completely removed from your heart. Ir visos šaknis ir piktžolės visiškai panaikinamos, nėra daugiau kam išaugti. The weed of lust, finished. Geismas The weed baigtas. of greed, finished. Gobšumas baigėsi. The weed of anger, finished. Pyktis irgi baigtas. The weed of madness and illusion, finished. Pamišimas ir iliuzija taip The pat. weed of envy, finished. Ir pavydas. All these weeds pulled out and gone, finished. You see. Visos šios piktžolės išrautos ir jų nebėra. So this is the great power of the holy name. Ta tokia yra galinga švento vardo jėga. So how do you get the benefit? Tai kaip gaunat naudos? Rupa Goswami says, by carefully chanting these sweet names every day. Gaunate dėmesingai, atsargiai kartodami šios šventus skiemenis kiekvieną dieną. You can't just chant every now and then and expect to become liberated. Negalite tikėtis, kad karts nuo karto pakartosit ir įsivaduosit. You have to follow the order of the physician. Turite sekti daktaro griežtų nurodymų. And Krishna is the supreme physician. O Krišna yra aukščiausias daktaras. He says, Satatang kirtayanto mam. You should always chant like that. Jisai sako, tu nuolatos turėtum kartoti. So at least, Prabhupada has minimized, but at least 16 rounds every day. Ir Prabhupada sumažinos, bet tik iki to, kad minimum 16 ratų per dieną. That will be sufficient. To užteks. If you give up sinful activities, Jeigu atsisakysite and nuodėmingų you're darbų, careful to avoid the nama parads, dėmesingai vengsite vardo įžeidimų, by this process of regular chanting, you will get an incredible spiritual awakening. tai sekdama šio procesu, kartojimo procesu, patirsite neįtikėtiną dvasinį pabudimą. You will eventually become qualified to see Krishna face to face. Galiausiai pasieksite tokį lygį, kad galėsite matyti Krišną akis į akį. Prabhupada ordered me like that. Prabhupada man taip nurodė. He said, now you become qualified to see Krishna face to face. Jis pasakė, dabar tap kvalifikuotas matyti Krišną akis į akį. So that's what Prabhupada wants. Tai Prabhupada to ir nori. It's not that simply to be, do your service very nicely. That's very good. Ne taip, kad tik atlikti savo tarnystę gerai, But aišku, that's tai yra not gerai, enough. bet to neužtenka. Prabhupada doesn't want you simply to do your service nicely. He also wants you to awaken pure love of God within your heart. Prabhupada ne tik nori, kad jūs tarnybą savo atliktumėt gerai, bet taip pat, kad pažadintumėt meilę Dievui širdyje. And that is done by carefully chanting. O tai padaroma dėmesingai, atsargiai kartojant. So there's two kinds of chanting. Yra dviejų rūšių kartojimas. There's careless chanting, Toks carelessly, whimsically, without focus, careless. atmestinas kartojimas. And there's careful chanting. Ir yra dėmesingas kartojimas. So as neophyte devotees, let's admit it, our chanting is pretty careless. Ir kaip neofitų atsidavusi, prisipažinkime, mūsų It's not kartojimas very focused, it's very nedėmesingas. whimsical. Our minds flying like, jumping around like monkeys swinging from the branches. Mūsų protas skraido visur, kaip bežionės po šakas. So we have to get out of this careless chanting mode, Todėl turime išsikrapštyti iš tos nedėmesingo kartojimo nuotaikos and we have to get into the careful chanting mode. ir pradėti turėti dėmesingo kartojimo nuotaiką. Careful chanting means you give great care and attention to your japa every day. Tai reiškia, kad duoti daug dėmesio ir pastangų, kad gerai kartoti džapą kasdieną. So the more you give great care and attention to your japa, the more you make advancement in Krishna consciousness. Ir kuo dėmesingiau ir labiau stengiamės kartoti, tuo daugiau pažengiame Krišnos sąmonį. A title will not make you advance. The position will not make you advance. Titulas ar pozicija nepadarys jūsų pažengusiais. How carefully you chant, that's how you advance in Krishna consciousness. Tai, kaip tu dėmesingai kartosi, tai ir nulems tavo pažangą Krišnos So sąmonį. please do not neglect this principle. Tad prašau, atkreipkite dėmesį į šį principą.
carefully chant these sweet names every day. Kad būtina dėmesingai kartoti šventus vardus kasdieną. So now I can ask if there's any questions. Ar yra kokių klausimų? Sankirtan Prabhu. Jeigu švento vardo kartojimas, ar mes, reiškia, kaip jį kartuosim lemia, kaip mes tobulėsim, noriu paklausti, ar yra koks nors skirtumas kokioj nuotaikoje, ar kokio tai dėmesingumo, ar kokio tai kitų būdų mes tarnystę atliksim, ar tai irgi įtakoja, ar tarnystę tiesiog ją reikia atlikti, ar yra kažkoks irgi ir skirtingi lygiai jos atlikimo kokybiniai. Should I still do microphone? Or? No, do it without the mic. Now we hear that if we carefully chant holy names, we will advance. But what about other services? Does our advancement also depends how carefully we do other services, or we just can do it anyway? Yes. So one must be careful in everything that one does. Taip, žmogus dėmesingai turėtų viską atlikti. Because chanting Hare Krishna is begging for service. Nes kartojimas Hare Krishna tai meldimas galimybės pasitarnauti. So how you do that service is a reflection of the mood of your chanting. Ir kaip tą tarnystę atliksite, tai bus jūsų kartojimo nuotaikos atspindys. If you do the service carelessly, that means your chanting is careless chanting. Jeigu tarnystę atliksite bet kaip, neatsakingai, tai reiškia ir jūsų kartojimas toks pat. You can easily see if somebody is chanting carefully or carelessly with the quality of their service. Lengvai galime atpažinti, ar dėmesingai žmogus kartoja pagal tai, kokia jo tarnystės kokybė. Someone who is chanting very carefully, their service will be first class. Tas, kas dėmesingai kartoja, tai ir jo tarnystė bus pirmos Someone rūšės. who does not focus very well on the names, their service will not be very good either. O tas, kuris nedėmesingas šventam vardui, tai ir jo tarnystė bus nelabai kokia. So you can't really separate the service from the chanting. It's all together in one package. Todėl iš esmės šių dalykų atskirti neįmanoma, jie yra kaip vienas paketas. Next question. Kitas klausimas. Norėčiau paklausti gerbiamą Prabhu Gurudevos, ar kaip galima būtų pagerinti šventų vardų kartojimo dėmesingumą? I would like to ask how to improve the quality of chanting holy names. How to improve the quality of chanting the holy names. The first thing is you have to seriously desire it. Pirmiausiai, tai reikia nuoširdžiai to norėti. You have to realize there's no choice for me. The only way I can be happy is to become a quality chanter of the holy names. Turite tiesiog suvokti, kad pasirinkimo nėra. Jeigu noriu tapti laimingas, turiu tapti geru švento vardo kartotojui. If you fell off a cliff, Jeigu jūs kristumėt nuo and on the way kalnos over you grabbed a branch on a tree, ir krisdamas nuo kalno sugriebtumėt už šakos, how careful would you be not to let go of that branch? kaip dėmesingai stengtumėtės jos nepaleisti. And that way you have to chant Hare Krishna. Tai tokiu būdu reikia kartoti Hare Krishna. Because if you chant carelessly, then you can become a fatality. You can lose your whole spiritual life. Nes jeigu kartosite nedėmesingai, bet kaip, tai galite prarasti savo dvasinio gyvenimą. As our Vishnujan Maharaj used to say, casual means casualty. Nes kaip Višnadžana Maharadžas sakydavo, kad toks neapdairus darbas reiškia, kad bus aukų. So you have to understand, this is my spiritual survival. Todėl turi suprasti, kad tai mano dvasiniam išlikimui. I've been in this movement for 43 years and I've seen so many devotees come and go. Aš jau 43 metus šiame judėjime ir mačiau daug atsidavusių, ateinančių ir išeinančių. Even big sannyasis, big GBCs, gurus come and go even. Net sannyasiai, GBC ir gurus, daugybė jų ateina ir What išeina. to speak of so many rank and file members coming and going. Ką jau kalbėti apie paprastus narius, kurie išeina ir So it ateina. all depends on how qualitative your chanting is. Tad viskas priklauso nuo to, koks kokybiškas jūsų kartojimas. So one has to understand the absolute urgency of this Tad žmogus turi suvokti visišką būtinybę to. and beg Krishna for his mercy. Please, my Lord, bless me. I can purely chant your names. Ir melsti Krišnos malonės, kad jis leistų, duotų malonę, kad galėtų kartoti šventą vardą tyrai. And a tip is chant early in the morning.
Ir taip pat padeda kartojimas anksti ryte, when there's no distractions. kai niekas netrukdo. That's the best thing. Tai geriausias būdas. We recommend, if possible, get 16 rounds done before Mangalarti every day. Mes rekomenduojame, jeigu įmanoma, dar prieš Mangalartį sukartoti 16 ratų. Or at least have them done before the greeting of the deities every day. Arba bent jau iki dievybių sveikinimo. Or if not that, have them done before breakfast every day. Arba bent jau iki pusryčių. Not that, before 10 o'clock in the morning every day. Arba bent jau į 10 valandos ryto. Because the earlier you get your rounds done, the more blissful you're going to be. Nes kuo daugiau ratų anksti sukartosite, tuo palaimingesnis būsite. Just try it. Tiesiog Get all pabandykite. your rounds done at least before breakfast and see what difference it makes in your day. Iki pusryčių sukartokite visus ratus ir žiūrėkite, kaip skirsis jūsų diena. It's a phenomenal difference. Tai fenomenalus skirtumas. Next question. Kitas klausimas. Norėjau paklausti, jeigu ima miegas, ką daryti? What to do if while chanting one becomes sleepy? Stand up. Atsistoti. But still Huh? sleepy. Then walk back and forth. Tada vaikščioti pirmyn atgal. If that doesn't work, take a cold shower. O jeigu tai nepadeda, tada palyskit po šaltų dušu. Next question. Kitas klausimas. Aš jeigu teisingai supratau, tai jeigu mes kartosime 16 ratų ar 32 ratus ar 64 ar 120 ratų, galime kartoti, bet jeigu mes negausim viešpaties malonės, mes neturėsim niekada šito skonio. Do I understand correctly that if we chant 16 or 64 or doesn't matter how many names, if we will not get the mercy of Krishna, we will not have the taste? Do I understand that correctly? By chanting sincerely, you're begging for the mercy. Nuoširdžiai kartodamas, tu meldi prašai tos malonės. It does depend on the mercy. Tai be abejonės priklauso nuo But the malonės. mercy is already there. The holy names themselves are the mercy. Bet malonė jau ten, nes šventi vardai patys jie yra malonė. So if you receive them with an open heart, you're getting the mercy immediately. Tad jeigu su atvira širdimi jos priemate, tai iš karto tą malonę ir gaunate. The holy names are the most merciful manifestation of Krishna. Šventi vardai yra pati maloningiausia Krišnos Someone manifestacija. says, I can't really chant because I haven't got the mercy yet. Kažkas gali sakyti, aš negaliu kartoti, nes dar negavau malonės. But wait a minute, you're getting the mercy. The mercy's already there. Bet palaukite, tai ir yra malonė, jau jūs ją gavote. Take it. Tik paimkite. The mercy is being handed to you. Tau tiesiai į rankas padavė malonę. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. So take the mercy. Bet paimkite malonę. It's being given to you, and take it. Ja jau davė, dabar reikia paimti. Next question. Kitas klausimas. O ar greitis, kartojimo greitis ir, kaip čia pasakyti, intensyvumas ir kartojimo greitis, ar kartojimo greitis turi daug įtakos šventų vardų kartojimui? Does the speed of chanting has any influence on quality of chanting? Does the speed have any influence on quality? Speed can be a factor. Greitis gali būti faktorius. If you chant too slow, you're leaving too many gaps for your mind to go in other places. Pavyzdžiui, jeigu per lėtai kartoji, tai daug vietos palieki protui, tarpu, kad jis gali pabėgti kažkur kitur. And if you chant too fast, then you can't pronounce it correctly. Bet jeigu per greitai kartosite, galite neteisingai tarti. So one should chant at a good clip. You have to focus very intensely on the mantras. Tai reikia tokiu būdu kartoti, kad susikoncentruoti būtų But galima. not so fast that you can't pronounce it correctly. Bet ne taip greitai, kad neišeitų ištarti. Prabhupada says that actually with practice one can chant around in 5 minutes. Prabhupada sakė, kad gerai papraktikavęs žmogus per 5 minutės gali sukartoti ratą. So that means that one can complete their rounds in 1 hour and 20 minutes. Reiškia, kad per valandą 20 gali sukartoti visus ratus. Now, at the beginning, it may take longer, Pradžioje tai gali užimti ilgiau. but at least one should try to complete their rounds in 2 hours every day. Bet bent jau reikėtų pasistengti per 2 valandas sukartoti That's ratus. 7.5 minutes a round.
Tai 7,5 minutės per ratą. Some devotees take 4 hours to chant their rounds. Kuriem atsidavusiam reikia 4 valandų, kad But sukartotų. that's too long. Bet tai šiek tiek per ilgai. They're leaving too many gaps. Hare Krishna, Hare Krishna. There's too many gaps. Nes per daug tarpų tarp žodžių. Better Hare Krishna, 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 you see. There's no less gaps in them. Geriau šiek tiek greičiau, tada mažiau tų tarpų liks. Think of it like this. Somebody driving their car like at 5 miles per hour. Pavyzdžiui, kas nors įsivaizduokit, vairuoja automobilį 10 km per valandą. They're kind of like, driving very slow, looking at, smelling the flowers. They drive by, very slow. Jie lėtai važiuoja, uosto gėlės. Compare that to a race car driver who's going, 120 miles an hour. Palyginkite juos su lenktynininkais, kurie apie 200 Who's more km. intense in their meditation? Tai kurie labiau susikoncentruoja. The old senior citizen going 5 miles an hour or the race car driver? Who's more intense? Ar senukas, kur važiuoja 10 km per valandą, ar lenktynininkas? The race car driver is like this. Lenktynininkas taip Very važiuoja. intense. So speeding up can actually help your intensity. Tad tas pagreitinimas gali padėti. But don't make it so fast that it just becomes like that. Bet taip greit nepradėkit kartot, kad pintųsi žodžiai. You gotta pronounce the names. Hare Okay. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare. You see, you have to pronounce it. Reikia juos ištarti. Any other questions? Kiti klausimai? Noriu užduoti klausimą. Ir yra skirtumas kartoti šventus vardus atsidavusių tarpe ar atskirai vienam? Is there any difference while we chant japa in company of devotees or alone? Whatever works best for you. Tai, kas geriausiai jums veikia. There's no hard and fast rule. Nėra griežtų taisyklių šiuo atžvilgiu. The thing is, especially for neophytes, to be with other devotees is good because when you fall asleep, they can wake you up. Neofitam gerai būti tarp kitų atsidavusių, nes kai kartuodamas užmiegi, jie nesidrovi pažadinti. That's the advantage for young devotees. They all chant together, so everybody can keep everybody awake. Yeah. Ir toks privalumas kartuojant pradedantiesiam kartu. That's why that's a general program in the Brahmacharya ashram. Everyone, all the ladies chant in one place, the men chant in place. Todėl paprastai brahmačario šitam šventykloje, tai moteris kartu kartuoja ryte ir vyrai kartu. It's helpful to be chanting in the presence of other devotees because then if you fall asleep, they can wake you up. Yeah. Ir dėl to palanku, nes užmigus jie gali pažadinti. But it's a personal, individual meditation. Bet tai asmeninė, individuali meditacija. It's you and the holy names. Yeah. Sometimes the devotees don't care even to wake them up. Kartais atsidavę netgi, reiškia, nepažadina kitų atsidavusių, kurie miega kartodami. When you see a devotee falling asleep during their japa, help him, wake him up. Pamatė, kad kuris atsidavęs puola į miegą be kartuodams, tai pažadinkite. We're here to help each other awaken our Krishna consciousness. Don't neglect the other devotees. Mes esam čia, kad padėt viens kitam, tad nepalikite jų Someone is nežinioje. having difficulty, help them. Kažkam sunku, padėkite jam. That's called love. Tai vadinama meilė. Bet jeigu esi jaunesnis atsidavusias, ar galima vyresnį pažadinti, ar tai nebus įžeidimas? If one is a younger devotee, can he wake up the senior devotee? Can they? Can he wake up the senior devotee? Well, how senior is if he's falling asleep? Na, ant kiek jis vyresnis, jeigu jis užmiega. Better ask some senior devotee to do that. Huh? It's better to ask some senior devotee to help them. Yeah, you can ask an older devotee. Geriau paprašyti vyresnio, kad pažadintų tą vyresnį kitą. The senior devotees should not be falling asleep. It Bet, may happen sometimes if they've been up late or something like that. bet iš tikrųjų vyresnis neturėtų pagal teoriją užmigti. Na, nebent jisai vėlai nuėjo miegoti. Next question. Kitas klausimas. Dar norėčiau paklausti, kartodamas dažnai pradedu labai garsiai kartoti ir man atrodo, kad gal trukdau kitiems su savo kartojimu, ar tas garsumas turi labai įtakos, ar reikėtų kažkaip tyliau ir bandyti, kad kitiems netrukdyti. While chanting together with other devotees, sometimes I chant very loudly, and sometimes I feel that I disturb them. Is there any difference the volume? Is there any difference for quality?
if I chant too high or too low? Volume, Sound, volume. pitch, or volume? Volume. Volume. The loud volume is not required for chanting. Ir garsus kartojimas nėra būtinas. Hare Krishna, Hare Krishna. Not necessary. That's called kirtan. Tai jau būtų kirtanas. Japa is soft. O džiapa yra švelnus kartojimas, tylus. Japa is actually just for you to hear. Hare Japa is- Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Džiapasi užtenka, kad pats girdėtumėt. It's for your own hearing. Ir iškia pačią klausimai. Now, if somebody has to yell the names to chant, maybe they should chant somewhere that's not going to disturb the other devotees. O jeigu žmogus negali nerėkdamas švento vardą kartuoti, tai tada jis gal kažkur atskirai turėtų. If my job is disturbing someone else's japa, then I have to either chant more softly, or I should go somewhere else and chant. Jeigu mano džiapa trukdo kitų džiapai, tai aš arba turiu kažkur kitur eiti, arba sušvelninti ją. Next. Somebody in the back? Kas nors gale gal klausimą? Yeah. Hare Krishna. Knygų skaitimas irgi yra kirtana, bet ar pradedančiam geriau paskaityti, kartoti 16 ar daugiau tų ratų kartoti, bet knygų mažiau skaityti, ar geriau 16 apsiribot ir daugiau paskaityti? Reading books is also chanting, sort of. So what is better, to chant 16 rounds and then chant more rounds, or chant 16 rounds and read some books? That depends. Tai priklauso. Depends on you. Priklauso nuo jūsų. You should read all the books. Reikėtų skaityti knygas. That's a fact. Prabhupada ordered that we have to read all the books. Visas knygas Prabhupada nurodė, kad reikia perskaityti. So, if you want to chant extra rounds, that's also good. Jeigu norime sukartoti dar papildomų ratų, irgi gerai. The ideal thing is to chant extra rounds and read the books. Idealu yra dar daugiau ratų sukartoti ir knygų paskaityti. But if you don't have time to chant extra rounds and read the books, then chant 16 rounds and read the books. Bet jeigu nėra tiek laiko, tada sukartokite 16 ir skaitykite knygas. Noriu paklausti mokytojo, pavyzdžiui, mantrą kartojam kiek netyliai, negarsiai pagal savo, kaip sakant, klausą. O aš, kai skaitau šventraščius, aš negaliu skaityti tyliai. Aš skaitau garsiai, kad girdėčiau, nes kažkaip per garsą man geriau įsisavinam. Ar tai yra teisinga? When I read scriptures, I read it loud because it helps me to understand it and helps me. So is it okay? Is it? Yeah. Taip. Šila Gurudevai, jūs sakėte, kad Šila Prabhupada jums suteikė palaiminimus matyti Krišną akis į akį. Tai jūs, aišku, turite ką šią linkmę papasakoti mums įdomaus. Kaip sekėsi tas? You have mentioned that Srila Prabhupada gave you an order to see Krishna face to face. So I'm interested, how does that go? I'm still working on it. Vis dar dirbu su to nurodymu. I know by Prabhupada's mercy it's going to happen, but I'm still working on it. Žinau, kad Of course, I'm seeing him face to face right now, of course. Žinau, kad Prabhupados malonė tai kažkada atsitiks, be abejonės aš ir dabar jos akis į As far as akį. actually seeing him as Prabhupada talked about it, I'm still working on it. Bet tai, ką Prabhupada turėjau meni, kad matyčiau akis į akį, dar tam kelyje aš esu. And if I had seen him, I wouldn't tell you I'd seen him. Bet net jeigu ir pamatyčiau, I tai would still say I'm nepasakyčiau. working on him. Vis tiek sakyčiau, kad dar aš tik tai kelyje. Because those who have achieved the highest perfection, they always present themselves externally as neophytes. Nes tie, kurie pasiekė tobulumą, jie visą laiką išorėje išlieka neofitais. So you can't really know whether I'm just being humble or I'm telling you the truth. Tad jūs negalite dabar žinoti, ar aš tik nuolankus, ar sakau tiesą. That's the reality. You won't know. Tokia realybė, nesužinosite. Because one who has realized it, he always presents himself as a neophyte. Tas, kuris pažengęs, vis laiką pristato kaip neofitą.
How to know, he asks. Huh? How to know, he asks. You have to realize it yourself, then you will know. Reikia pačiam susivokti tą dalyką, tada galėsite You kitose. become qualified to see Krishna face to face. Then you know my position. Kai pats matysite Krišną akis į akį, tada žinosite ir mano padėtį. But whether I've seen him or I haven't seen him, Bet ar aš jį mačiau ar nemačiau, doesn't matter. tai nėra svarbu. Prabhupada said, I am not perfect. Prabhupada net sakydavo, aš netobulas. Because I'm presenting my perfection, I'm presenting the message of the perfect. Ir sakydavo, mano tobulumas tame, kad aš pateikiu žinią tobulai. So whether I am perfect or whether I'm not perfect, Tad ar aš būsiu pats tobulas ar ne, in the sense of having seen Krishna face to face or not, kas liečia Krišnos matymą akis į akį. because I'm purely presenting what I have heard from my perfect spiritual master, Srila Prabhupada. Kadangi aš tobulai perduodu tai, ką perdavė mano dvasinis mokytas, Prabhupada, That is my perfection. tai mano tobulumas pasireiškia tame. In the past, somebody asked me if I'd seen Krishna face to face. Praeitie manęs taip pat buvo paklausę, ar mačiau Krišną akis į I akį. told them, actually, I'm seeing Krishna at every minute Ir paskui iš tikrųjų aš matau Krišną kiekvieną akimirką. in the form of the order of my spiritual master Savo dvasinio mokytojo nurodymo pavydale. to make the world Krishna conscious. Padaryti pasaulį Krišnos sąmoningą. I'm seeing that, and that way I'm seeing Krishna at every minute. Ir tokiu būdu aš Krišną matau kiekvieną akimirką. Next question. Kitas klausimas. Dar norėjau trumpai paklausti apie džapos kartojimą, kad reikės, esu girdėjęs, kad vis stengiuosi susikoncentruoti į garsą, bet esu skaitęs, kad reikėtų susikoncentruoti dėmesį širdies plotą. My question is about chanting japa. I've heard that we should concentrate on the sound, but also I have read that we should concentrate on the heart while chanting. Sound, Į garsą. Reikia not the koncentruoti. heart. Bet ne į širdį. The heart is a physical organ. Širdis tai yra fizinis organas. Or you could say my own mind is also considered the heart. Arba taip pat ir protas sulyginamas su širdimi. But no, you're meant to focus on the sound vibration. Bet reikia koncentruotis į garsą. If Krishna came before you, would you think about your heart or you think about Krishna? Jeigu Krišna prieš jūs pasirodytų, tai ar jūs žiūrėtumėte į jį ar į savo širdį? If he was standing before you, where would you put your attention, on your heart or you put it on Krishna? Jeigu jūs stovėtų prieš jūs, kur jūs nukreiptumėte dėmesį, į jį ar į savo širdį? What is your answer? Kaip atsakysite? If Krishna actually reveals himself, Krišna you focus apsireikš on Krishna or you think about your heart at that time? ir jūs galvosite apie Krišną ar apie savo širdį? Krišna. Yeah, so Krishna has come. Tai Krišna ir atėjo. You think the holy name is not Krishna? Ar galvojate, kad šventas vardas tai ne Krišna? Krishna has come. Krišna jis atėjo. Nama avatar has come. Pats Nama avatarą atėjo. So you focus on the name. That is Krishna himself. Tai koncentruokitės į vardą, tai pats Give Krišna. your full attention to Krishna. Pilną savo dėmesį skirkite. Those two syllables contain everything. Ir tose dviejose skiemenyse yra viskas. Yes. Norėjau paklausti, Hare Krishna Magamantroje, vardas Rama yra aiškinama, kad tai yra Krišnos Vrindavanoje kaip savybės Rama, o ne Ramachandra. Gal galėtų Gurudevas papasakoti smulkiau apie tai? When we chant the name Rama, it is... I have read that it is considered Rama in Vrindavan, but not Lord Ramachandra. Could you explain more about this name? What you have read was not correct. Tai, ką skaitėte, nebuvo teisinga. Srila Prabhupada says it can be, you can understand it as Balaram, Prabhupada sako, galima suvokti šį vardą Ramachandra, or Parasaram. ir kaip Balarama, ir kaip Ramachandra, ir kaip Parashurama. And it also can be understood to be Krishna himself. Ir taip pat pats Krišna tai gali būti. Because what does Rama mean? Nes ką reiškia Rama? The supreme enjoyer.
aukščiausias besimėgaujantis. So is Krishna not the supreme enjoyer? Tad ar Krishna nėra aukščiausias besimėgaujantis? So you can understand it as Krishna himself, understand it as Balaram, understand it as Ramachandra or Parasuram. Tad tas vardas nurodo ir į patį Krishną, ir į Ramachandrą, ir Balaramą, ir Parashuramą. Any one of those four understandings is correct. Ir visi šie 4 supratimai yra teisingi. Tai buvo rašyta rusų kalba Vaišnavų praktika knygoje, kuri yra kaip vadovėlis Iskono rusų ir rusiakalbiams baktams. Ar reikėtų imtis kažko tai, kad tiesiog pataisytų šitą, nes ten buvo apribojimas, kad tai nei Ramachandra, nei Bhagavanas, nei Balarama. I read this in a book called Vaishnava Practice, who is like the main book for ISKCON sort of. Whoever compiled it must have made a mistake. Ir kas tą knygą sudarė, toje vietoje padarė klaidą. It's not what Prabhupada said. Tai nėra kaip sakė Prabhupada. And she asks whether we should fix it somehow. How can we fix it? Yeah, I know sometimes I've seen these books, they make mistakes. I tried one time, there was a mistake in one book, and I tried to fix it, and it never got through, they never got fixed. What you can do? Ir aš tokių knygų jau esu matęs ne vieną aš pats bandžiau pataisyti, nes radau klaidų, bet mano bandymas pataisyti buvo nesėkmingas ir nepasikeitė niekas. What was it? The mistake was what was it about illicit sex? What was the mistake they made, Devi? They were saying that ideally you should only have sex for procreation. Ir buvo vienoje knygoje parašyta, kad idealiu atveju reikėtų seksu užsiimti tik tai, reiškia, vaikam pradėti. In this Vaishnava guidebook, they said, ideally, sex is only for procreation. Tai buvo Vaišnavų, reiškia, tokia knyga, pagal kurią Vaišnavas vadovautis. It's like saying, ideally, you should be a brahmachari, but you can also take also be a grahastha if you can't do the ideal brahmachari life. So ideally, you should have sex only for procreation, but if you can't do that, then at least chant Hare Krishna. It's like it's opening the door for they're legitimatizing illicit sex by such a statement. Ir ten buvo sakoma, kad panašiai kaip jeigu tu brahmacharis idealiu atveju būk, jei negali būk grihastha, tai ten buvo sakoma taip pat palyginama. And I wrote them to correct it. It never happened. They never corrected it. Palyginama, kad šeimoje nereikia seksu užsiimti, bet jeigu negali, tai užsiimk ir kartok Hare Krishna. Aš jiem bandžiau pataisyti, bet tas pataisymas neįvyko. But then another major temple in India asked me to write a whole essay for their book on Grihastha life. Indijoje viena šventikla paprašė manęs parašyti esė apie jų knygą Grihastros gyvenimui. So I wrote a whole big essay describing what is the actual standard for householders and sex. Ir parašiau didelę esė apie tai, kokie tikrieji standartai šeimos žmonėms. And it's published in the book of the Pune temple now, my essay. Ir Punėje yra tas esė išspausdintas. And it's also available on the internet if anybody wants to read it. Taip pat yra ir internete, kurie nori paskaityti. There's a site called ISKCONstandards.com. 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 Yra tinklapis ISKCONstandards.com ir ten rasite. And you can click on the link for spiritual perfection and household life. Ten yra nuoroda į dvasinis tobulumas šeimos žmogui. And you can see exactly what Prabhupada said. Ir ten pamatysite, ką tiksliai Prabhupada pasakė. Prabhupada never said that ideally sex is only for procreation. Prabhupada niekur nesakė, kad idealiu atveju seksas yra vaikams. Sometimes in these guidebooks they put misinformation. Tad tokiose knygose kartais neteisinga informacija įdedama. I'm personally very disturbed about it. Ir aš asmeniškai esu labai dėl to sunerimęs. And it's even more disturbing when I can't convince them to correct it. O dar labiau sunerimstu, kai jie nenori pataisyti tų klaidų. It means this bogus philosophies and bogus guidebooks are being taught to the devotees. Reiškia, kad neteisinga filosofija ir knygos pagal jas moko atsidavusius. So I'm trying to do my best to give the proper training as Prabhupada gives in his books. Ir aš stengiuosi tinkamą mokymą duoti pagal tai, kokį duoda Prabhupada knygose. And hope that it will be read and accepted by the devotees. Ir tikiuosi, kad jas skaitys ir priims atsidavę. Yeah.
Šila Prabhupada savo mokiniam nurodė rašyti knygas, bet jų yra tiek daug prirašytų ir daug atsidavusių, kurie nėra neįsitvirtinę dvasiniam žinojimui, rašo knygas ir labai daug tų tokių klaidų pridaro. Ir kokios būtų tada taisyklės skaitant tas knygas, nes jų neatsidavusiai mėgsta labai skaitinėti tokias įvairias knygas ir ten iš vienos kažką, iš kitos kažką ir paskui klaidą savo dvasiniam gyvenime daro. Srila Prabhupada ordered his disciples to write books, but there are many such disciples who are not completely fixed in the path, and they write those books and make mistakes. And young devotees, they have a tendency to read those books, so they become kind of bewildered. Yeah. Ir koks klausimas? So what rules should we have? Very simple thing. Everyone should read everyone should focus on reading Prabhupada's books. Labai paprastas atsakymas. Reikėtų koncentruotis į Prabhupados knygas visas perskaityti. And then when you read, and then that will give you the ability to understand what's correct and what's not correct when you read other books. Ir jas visas perskaitę, ir tada žinosite kitose knygose, kas teisinga, o kas ne. Prabhupada also encouraged me directly to write books. Prabhupada ir mane skatino rašyti knygas. So it is bona fide for Prabhupada's disciples and any devotees to write books actually. Ir visiems atsidavusiam ir Prabhupados mokiniam yra leistina rašyti knygas. But if the devotee is not mature, he may say things that are not correct, and I've seen it in these books sometimes. Bet jeigu atsidavęs dar nėra pakankamai brandus, gali padaryti klaidų ir aš tokių esu matęs. That's why we have to focus on reading and understanding what's in Prabhupada's books, so we're not going to be misguided by somebody's mistakes. Todėl turime koncentruotis į Prabhupados knygas, jas suprasti, tada kitų klaidos mūsų neišmuš iš vėžių. Any other questions? Kiti klausimai? Yeah. Dar čia toks klausimas iškilo. Kam mes turėtume tarnauti? Pavyzdžiui, ar mes turime tarnauti visoms gyvosioms esybėms ar tik vaišnavams? Nes, pavyzdžiui, koks draugas ateina ten paprašo, kad bulves nuvežtume ar padėtume namą pastatyti. Nu, tiesiog, kam turėtume pasitarnauti daugiausiai? Ir kaip? Kaip jam pasitarnauti? Jeigu reikia, ne? Jo. Should we perform practical service for Vaishnavas only or for people in general, friends and so on? And how, if so? We should serve all living entities. Turėtume tarnauti visom gyvom būtybėm. By delivering them back to home, back to Godhead. Tokiu būdu, kad grąžindami jas atgal pas Dievą. As far as doing service for non-devotees, it's not really required. O kažkokia praktiniai pagalba neatsidavusiam iš tikrųjų nėra reikalinga. But sometimes it's good for preaching. Kartais pamokslavimo tikslais jinai naudinga. I read Giriraj Maharaj was relating that Prabhupada had instructed that if somebody is drowning, actually a devotee has no obligation to save that person. Ir Giriraj Maharajas yra netgi sakęs, Prabhupada yra taip pasakęs, kad jeigu kažkas skęsta, tai atsidavęs nėra įpareigotas išgelbėti. But it's good to do so for the preaching. Bet tai yra gerai padaryti pamokslavimui labui. There is an example of in Australia. Australijoje yra pavyzdys. Devotees were getting together a Rath Yatra festival. Atsidavę jie rengė Ratayatros festivalį. And they had the canopy, getting ready to get a canopy to put it on the dome. Put it on a canopy, a silk canopy or some cloth canopy to put on the cart. Ir jie, reiškia, šilkinį tokią medžiagą norėjo uždėti ant vežimo. And down the street they heard some women screaming. Ir gatvėje išgirdo spiegiant moterį. The building was on fire and they were up on a balcony on a high floor and they were trapped on the balcony in a burning building. Degė kažkoks namas ir ten ta moteris buvo įstrigusi balkone. So the devotees came, they grabbed the canopy from Jagannath's cart. Ir atsidavė atėjo ir tą medžiagą nuo Jagannathos vežimo paėmė. And they held it out and said, "Jump." Jie įtempė ją ir sakė, and these women, they all jumped and they caught them in Jagannath's canopy. Ir ta moteris šoko ir ją pagavo. Before that, there was in the newspaper very nice coverage of the Hare Krishna movement. Ir po to buvo laikraščiuose labai geras straipsnis apie Before that Hare incident, Krishna. the public had been very much against our movement, but that helped to turn the tide
public opinion in favor of our movement. Nors prieš tai žmonės buvo labai priešiškai nusteikę mūsų judėjimui, bet tai pakeitė jų So nuomonę. sometimes for preaching we can do some service, you see. Tad pamokslavimo labui kartais tarnystę galime atlikti. But karmically we're not obliged to do such things. Bet karminė prasme nesame Our įpareigoti only duty is to atlikti. serve Krishna and Vaishnavas. Mūsų vienintelė pareiga tarnauti Krišnai ir Vaišnavam. But I mean, a devotee will naturally do something. There's some person, fell down. Some old person fell down in the middle of the street. You naturally help him, pick him up, and help him. Bet atsidavęs jis natūraliai padeda žmonėms, pavyzdžiui, kokia močiutė Any pious nukris, person would do that. tai So atsidavęs ją karmically pakels. we're not obliged, but for preaching it's very good. Tai karmiškai mes nesame įsipareigoję, bet pamokslavimo Because labui devotional tinka. service is beyond karma. Nes atsidavimo tarnystė yra virš karmos. You don't have to go around doing pious deeds. Nereikia vaikščioti ir daryti gerus darbus. By pushing forward Chaitanya's movement, that is the supreme pious deed. Pamokslaujant Čaitanijos judėjimą, tai yra No other aukščiausias service is geras actually darbas. required for us to do. O visi kiti geri darbai tarnybos nereikalingos. Dar vienas klausimas. O kaip reikėtų išsiugdyti nuoširdumą tą tokį, kuris padėtų skaitant paskaitas įvairias ir kad žmonės tiesiog priverstų kažkaip labiau susidomėti ir kad paliestų jų sielas, toks maždaug klausimas. How can we develop sincerity that while we are preaching, it would touch the hearts of people? While we're preaching? Yeah. How to become more sincere that our preaching would affect the hearts of Ah, others? yes, it's very simple. Tai labai paprasta. It goes back to the quality of your chanting. Tai grįžta vėlgi jūsų kartojimo kokybė. The more you have purity, the more you can transmit purity. Kuo daugiau to švarumo, tyrumo turite pats, tuo daugiau jo perleisti The more kitiems. the more you're connected with Krishna, the more you have the potency to connect others with Krishna. Kuo daugiau susijęte pats su Krišna, tuo daugiau ir kitiems So your padėsite. sadhana has to be first class. Todėl jūsų sadhana turi būti pirmos First class rūšės. chanting, first class studying, first class relationships with devotees, first class attendance in the programs. If you make your own sadhana first class, then you'll have a first class impact on people that you preach to. Ir pas jūs turi būti kuo geresnis ir kartojimas, ir paskaitų klausimas, ir bendravimas su atsidavusiais tada, ir bus jūsų poveikis kitiem irgi. Krishna goes so far as to say this in the Bhagavad Gita. Krishna netgi Bhagavad Gitoje sako taip. That if you are ideal in your character, Jeigu esi idealus savo charakteriu, you can convince the whole world to join this movement. tai gali įtikinti visą pasaulį prisijungti prie šio judėjimo. Yad jada chadati shreshtas tattadeve taro jana sayat pramanam kurute lokas tad anuvartate. Whatever a great man does, the common people follow in his footsteps. Ką padaro didis žmogus, tai paprasti žmonės seka jo pavyzdžiu. Whatever standard he sets by exemplary acts, the entire world pursues. Kokį pavyzdį jis pateikia savo darbais, pavyzdžių, tai visas pasaulis tuom ir seka. So you have to become a great man. Tad reikia tapti didžiu You must žmogum. become fixed in Krishna consciousness. Pirmiausia, įsitvirtinti Krišnos And then sąmonę. you're going to have an impact on the entire world. Tada padarysite įtaką visam pasauliui. Yeah. Just thinking. Wait for the mic. Okay. Yes, as much as our Krishna conscious, what we externally do, we can attract that much people also. If we are just practicing Krishna consciousness, but if we have convinced that Krishna is the supreme, that caliber we will attract also. Absolutely. Ir pagal tai, kiek mes įsitikinę, kad Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo, tai tiek sugebėsime ir kitus įtikinti, ne vien tik savo praktiką. Mataji's point is very potent point. Ir She's matote, saying that according to your degree of conviction, you can convince others. Matačiai taip pat pažymi, kad pagal tai, kiek tu pats įsitikinęs, tiek tu galėsi įtikinti ir kitus. If you are absolutely beyond any shadow of a doubt convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead, I guarantee you can convince so many other people of the same thing. Jeigu esate be jokio šešėlio įsitikinęs, kad Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo, tai aš galiu garantuoti, kad bet ką kitą irgi įtikinsite. People are bewildered nowadays. Nes šiandieną žmonės pasimetę. They're confused.
Jie nežino, kaip kas They vyksta. don't know the purpose of life. Nežino gyvenimo tikslo. They need somebody to guide them. Ir jiem reikalingas kažkas, They want somebody to guide them. kas jiem padėtų, duotų You have suprasti. to qualify yourself to guide the people. Ir jums reikia pasiekti kvalifikaciją, kad galėtumėte juos By vesti. you're becoming completely convinced, Ir tai padarysite pilnai, tapę pilnai beyond įsitikinę. any shadow of even the slightest doubt, Be net menkiausio šešėlio abejonės, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. kad Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo. You have to understand how He's the Supreme Personality of Godhead. Turite suprasti, kodėl jis toks ir You have kaip. to understand why He's the Supreme Personality of Godhead. Ir kodėl. You have to understand for how long He's been the Supreme Personality of Ir Godhead. kaip ilgai jis jau tas Dievo asmuo. You have to understand for how long He will be the Supreme Personality Ir of suprasti, Godhead. kaip dar ilgai jis bus tas aukščiausias You Dievo have to asmuo. understand from many, many, many angles of vision how Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Iš daugybės požiūrio taškų turi By suvokti. careful study of Prabhupada's books, Ir tai padaryti galima dėmesingai, by sincere chanting, skaitant Prabhupados knygas, and nuoširdžiai by kartojant, sincere service, nuoširdžiai tarnaujant and by nice quality relationships with devotees and gurus. ir gražiais santykiais su atsidavusiais ir su gurum. This way you will get very deep realizations, Tokiu būdu gausi gilias realizacijas and you will get very deep conviction, ir labai gilų įsitikinimą. which then you can impart to those who are willing to hear from you. Tada galėsite pasidalinti tuom iš su tais, kurie jų įsiklausysis. Yeah. Can't hear you. If we are not convinced and if we are trying to preach, we will attract more people, but not the quality. Jeigu mes nesam įsitikinę, kad Krišna aukščiausias Dievo asmuo, mes pritrauksime žmonių, bet jų kokybė tų žmonių nebus tokia gera. If you're low class, you'll attract low class. Jeigu pats esate žemo lygio, tai ir pritrauksite žemo If lygio. you're high class, you'll attract high class. O jeigu aukšto lygio esate, tai aukšto lygio So pritrauksite. become high class devotee, Tad reikia tapti aukšto lygio atsidavusiu, fixed up. įsitvirtinusiu. Yeah. Tęsiant šitą temą, galima padaryti išvadą arba palengvinimą vyresniem atsidavusiems, kurie turi patirties, kurie turi noro pamokslauti, bet ne visi jau gali laikytis tvirtos sadanos. Ir daug kas vyresnių, kurie negali laikyti sadanos tvirtos dėl amžiaus, dėl sveikatos, jie norėtų pamokslauti, bet jie tiesiog nepatogiai jaučiasi ir patys atsitraukia nuo to, gal tai būtų jų vienintelė tarnyba. Kaip reikėtų tokiu atveju? Aš suprantu, kad tai yra sudėtinga. Some senior devotees, due to old age and diseases, they cannot very nicely follow sadhana. But Some senior devotees don't have nice sadhana. because of their health or some other problems like that. Health, okay. But they would like to preach, but because they cannot follow sadhana so nicely, they are kind of reluctant to preach. So what's the situation? How can... Well, that's a very general question, and it's hard to generalize because I don't know all the particulars of the situation. Tai toks labai bendras klausimas ir sunku iš tikrųjų bendrai atsakyti, nes konkrečių But let's aplinkybių say nežinau. you're sick and you're in a hospital bed, Sakykime, žmogus serga ir guli ligoniniai and you have your legs in casts ir kojos because you broke both your legs, sulaužytos ir suviniotos and you're not able to take a shower every day. ir netgi į dušą negalite nueiti kasdien. So that means you can't preach? Ar tai reiškia, kad negalite pamokslauti? No, you preach. Ne, vis tiek pamokslaujate. You preach according to your capacity, Pagal savo galimybės, kiek leidžia. fullest extent. Iki tiek ir pamokslaujate. Even if you're in an awkward situation with a sick body or a diseased, an injured body, you have to just take the opportunity to preach to your fullest capacity in whatever situation you're in. Net jeigu esate nepatogioje situacijoje, kūnas sužalotas, serga ar panašiai, vis tiek reikia pasinaudoti galimybėm visom pamokslauti. But one should sincerely execute sadhana bhakti to the best of one's ability. Bet žmogus turi sadhana bhakti atlikti tiek, kiek tik įmanoma, nuoširdžiau ir geriau. In every situation. Bet kokioje situacijoje. Just because you're sick in the hospital, just like my wife was in the hospital, she had a brain hemorrhage, but she still chanted around. Pavyzdžiui, mano žmona buvo ligoninėje su rimta trauma, bet vis tiek kartojo 16 ratų. And she preached to all the nurses Taip pat pamokslavo visom seselėm, and the doctors. daktarui.
So, they even made special arrangements for her. Netgi jai padarė ypatingą tokį That galimybę. they gave her a private room so she wouldn't have to be in the room with somebody watching the television. Davė į atskirą kambarį, kad jai nereiktų būti su tais, kurie žiūri televizorių ar panašiai. So, if you take whatever position you're in, you practice chant your rounds, chant as purely as you can, and preach as purely as you can in every situation. Tad, kad ir kokioje situacijoje bebūtumėt, kuo geriau kartokite ir pamokslaukite. Paimkite viską, ką įmanoma. Just because you're in an awkward situation doesn't mean you give up your sadhana. Kad kažkokia sunki, nepatogi padėtis nereiškia, kad reikia atsisakyti sadhanos. Just like one time I was arrested and put in jail. Vieną kartą mane, pavyzdžiui, pasadino į kalėjimą. I'd done a very horrible crime, actually. Iš tikrųjų padariau didelį nusikaltimą. I offered somebody a Back to Godhead magazine. Pasiūliau kažkam žurnalą Atgal pas Dievą. At a parking lot. Parke. So the police came. Ir atėjo policija ir mane suėmė. They put me in jail for distributing a Back to Godhead magazine. Reiškia, pasodino į kalėjimą, kad aš platinau. Now, my beads were back at the temple. Ir mano karoliai buvo liko šventyklai. Neturėjau karolių. And I spent the night in the jail, not the temple. Ir naktį praleidau kalėjime. So I said, well, I don't have to chant my rounds now. I let my beads are back at the temple. I can just skip my rounds today. Ir galėjau pagalvoti, neturiu džepas, tai galėsiu praleisti kartojimą šiandien. Now there's a technique of how you can count on your fingers. Bet yra technika, kaip galima skaičiuoti. Actually, the Brahmins did this when they chant Gayatri. They go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you can count to 10 on your fingers. Brahmanai kartodami Gayatri skaičiuoja. You can count to 10 over here as well. Tokiu būdu. So 10 times 10 is 100, and then you do another 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And there's 108 mantras right there. Ir ant vienos rankos suskaičiuoja, ant kitos gaunasi 100 ir dar tada 8. So you can chant if you have to, you can chant your japa using your fingers. Tad jeigu nėra džapos, galima skaičiuoti su pirštais. But then how do you count where's your counter beads? Bet tada kur skaičiuoklė? Well, in those days we used to give out candy on Sankirtan. Ir tais laikais mums duodavo saldainių Sankirtan. Prabhupada told us we could offer candy to the deities and then give that as we preach, give them a piece of candy and then get a donation and give them a book, you see. Prabhupada mums leido siūlyti dievybėms saldainius ir paskui platinant juos So I had I didn't have my counter beads, but I did have 16 pieces of candy, you see. Ir neturėjau savo skaičiuoklės, bet 16 saldainių turėjau. So in my jail cell, I would move the candy from one side to the other. Every time I chanted and went around, I put one piece of candy on the other side of the bed, you see. Ir sukartojęs ratą, vis perkeldavau į kitą pusę vieną saldainį. So you have to be creative, In any situation, you do your 16 rounds. Tad bet kurioje situacijoje reikia būti kūrybingu. Now, I didn't eat any jail food, though, no. Bet kalėjimo maisto nevalgiau. But I did have the candy, and it was prasadam, so I ate the candy. After I finished my beads, and counting the japa, then I ate my counter beads. Bet turėjau tuos saldainius ir kai sukartojau džapą, that was my prasadam then. tą skaičiuoklę suvalgiau. And after 36 hours, the temple president came and bailed me out. Ir po 36 hours I spent. Po 36 valandų Leesburg County Jail. I'll never forget the name of the county. Atvyko šventyklos prezidentas ir mane išlaisvino. But you have to adjust. Reikia prisitaikyti. If you're arrested or you're injured in any situation, you have to go on with your sadhana. Ar jūs sužeidžia, ar jūs į kalėjimą pasodina, vis tiek reikia, bet kokioj situacijai toliau tęsti sadhaną. Next question, yeah. You gave the example of circumstantial. Mm-hmm. Somebody is sick or not able to hold the beads or anything. Does it make that we can do any time? Should we do that anytime instead of japamala? I will chant on my finger. Absolutely not. Or on the clicker. Ar skaičiuoti džapos kartojimą ant pirštų arba ant klikerio yra gerai, bet kuriuo, jeigu tai nėra ekstra atvejs.
you can't say, well, you just whimsically do. Only when you're forced by circumstances can you make those kind of adjustments. Ne, to daryti negalima, tai galima tik labai ypatingais neišvengiamais That I won't atvejais. chant on my beads, I'll chant on my fingers. That was because my beads were the temple and I was in jail. What can I do? You see? Kad nekartosiu su karoliais, kartosiu ant pirštų. Ne, aš taip dariau tik dėl to, kad neturėjau Not that I galimybės. whimsically chant on my fingers just for some variety, you know, on a regular day. No, that was the one time I didn't chant on my beads. My whole life. Ne taip, kad dėl įvairovės aš kartosiu kartais ant žiapos, kartais ant pirštų. Ne taip. Next question. Kitas klausimas. Turiu du klausimus. Pirmas yra, čia kai kalbėjo apie tarnystės ir sakė, kad apie pamokslavimą, kad jeigu mūsų žemas lygis mes pritraukiam atsidavusių, tarkim, naujų, bet jie būna irgi žemo lygio. Tai toks gal labiau asmeninis klausimas, ar gali būti taip, kad tarnystė ateina nelaiku. Pavyzdžiui, jeigu gauni vesti Bhakti Vrikšą ir dar tikrai jauti, kad ta prasme nesi tam pasiruošus, tai ar gali būti taip, kad tiesiog nelaiku ta tarnystė, nes nesinorėtų pritrauktų žmonių tokių, kad, tokio lygio kaip mano. Tai čia pirmas klausimas. You have mentioned that if we are low-class devotee, then while we preaching, we also attract low-class people. So, but sometimes we are given low-class means you're not strictly following the principle. Ir tokie žemo lygio žmonės, tai reiškia, kurie griežtai neseka principais. In that sense. Ir one who is not strict, who chants, who follows 2 out of the 4 regulated principles. That's what I'm saying. Žemo lygio atsidavęs, tai tas, kuris seka tik 2, pavyzdžiui, iš 4 principų. Tai if you're chanting 16 rounds and following the 4 regulated principles, you're high class. Bet jeigu kartuojat 16 ratų ir sekat 4 principus, tai automatiškai esat jau gero aukšto lygio atsidavęs. Tai gal vis tiek galit paklausti, ar būna taip, kad tarnystė ateina tiesiog... So sometimes such devotee who is not very strict, he is given the service to preach, for example, open Bhakti Vriksha group or something like that. So can it mean that it's premature service? It's better to have qualified people in leadership positions. Geriau turėti kvalifikuotus žmonės lyderių padėtise. If you have someone as a leader who's still having illicit sex, I mean, it doesn't work. Jeigu kažkokį turit lyderį, kuris dar užsiema neleisnais lytiniais santykiais, tai nesuveiks. You need to have leaders who are strictly following the regulated principles. Reikia turėti lyderius, kurie griežtai seka reguliuojamais principais. Otherwise, what are they teaching by their example? Nes priešingų atveju, ko jie moko savo pavyzdžių. Someone is smoking marijuana and you're going to make them a leader? Kažkas rūko marihuaną ir jūs padarysit jį lyderiu? Neturi tas prasmės. Yeah. Prieš pagerbdami prasadą mes ten mantrą sakom, kad be punya, be dorybingų darbų kraičio mes neturėsim to tikėjimo nei šventų vardų, nei vaišnavais. Tai norėjau paklausti, ką daryti, jeigu tu neturi to dorybingų darbų kraičio ir ar ta praktika gali būti tada tokiam žmogui kažkokia tai skani. Ir iš tikrųjų gatvėje žmonės, kurie, sakykime, galbūt neturi tų dorybingų darbų kraičio, jie išsigąsta iš tikrųjų, sako, jūs čia tokie tobuli, mes netobuli ir jie bijo netgi tada. Pradėta, ne? Yeah. In prasadam prayer, it is said that if one does not have accumulation of pious deeds, he cannot relish the taste of Krishna. So how can we... What prasadam prayer is that? Prasada. Neturim tikėjimo, vaišnavais neturim tikėjimo. Doesn't have faith in Vaishnavas, doesn't have faith in... Where is that in the prasadam prayer? I've never read that. Heard that in the prasadam prayer. Ar prasado malda tai yra? What prasadam prayer are you talking about? Apie kurią maldą kalbate? Oh Lord, this material body is a lump of ignorance, and the senses are all a network of paths leading to death. Of all the senses, the tongue is the most voracious and uncontrollable. It's very difficult to conquer over the tongue in this world. But you, Lord Sri Krishna, have been so kind to us. You appeared as this prasadam, so that by taking it we can become free. Now, so let us offer our respectful obeisances. It goes like that. I've never heard what you said in the prasadam prayer. Huh?
Oh, the Mahaprasade prayer. Okay. But how does it go? Let's see. Yes, the English. Let's look at that. Yeah, that is an alternative prashad, another prasadam prayer. That's right. Let's take a look at that real quick. Let's see here. Content. You have it in English? Okay, I'll look it up in English here. I have the iPad, so I can look for it in English. Let's take a look at that. Okay, let's see. Okay, songbook, handbooks, prayers, songs of Vaishnava Acharyas. Let's see, standard prayers. Prasada Sevya 2, that's it. Okay. No, it's a different one. Somebody can give you the translation for that, then I can do that. There is that Mahaprasade Govinde. Nama Brahmani Vaishnave Svapa Punjavadang Rajan Vishvasho Naivadayate. Let's see if I can find it in your little search. Mahaprasade. Search. No results. Look in the other. You have it in your iPad? Can you find it? No one has the English. I can bring the book. Yeah, if you have it in English, that'd be help, because I'm going to answer this question. It didn't come up on my iPad. Let's try it. Mahaprasade Govinde. Let's see if Govinde comes up. Govinde. Not coming up. Let's try the other one here. You can read the translation to me. That's the easiest way. Translate it for me. Okay. O king, those who have little accumulation of pious activities, they never get faith to Mahaprasadam, Shri Govinda, holy name, or Vaishnavas. Just by pious activities No, alone? those who does not have pious activities, accumulation of pious activities, they never get faith for Krishna and everything. Okay. The thing is that the prasadam, taking prasadam itself is a pious activity. Esmė tokia, kad jau pačio prasado valgymas yra dorybinga veikla. We feed prasadam to the general public. They have some very sinful person may take prasadam. Let's see, Henry. Some sinful person who has no pious activities may take prasadam. Mes paprastiems žmonėms maitinam net labai nuodėmingas But gali that valgyti. prasadam itself taking prasadam is itself a pious activity. Bet pats prasado valgymas jau yra dorybingas darbas. And so by taking prasadam, gradually he will awaken his consciousness. Let's see. Ir tą prasadą gerbdamas jis palaipsniui atgaivins savo sąmonę. Oh, here we go. Somebody's got it. Good. Only by great fortune may one. Let's see. That's okay. Persons who are not highly elevated in pious activities cannot believe in the remnants of food prasadam of the Supreme Personality of Godhead. Okay. Yeah. If you tell an impious person this food is pure, it is not different from God, you say, what do you mean there is no God? You see, a faithless person will not have that faith in prasadam.
pasakysite netikinčiam žmogui, kad šis maistas yra dieviškas, nesiskiria nuo Dievo, jis nepatikės, sakys. But by taking it, they become purified. Bet nepaisant to, jeigu jie ragaus, jie Prabhupada apsivalys. told us in Gainesville. Ir Prabhupada mums Gainesville'e pasakė. By a letter, he said, if you keep feeding the students prasadam, now they didn't have any faith, they may have been very pious, but he said, if you keep feeding them prasadam, they'll become devotees. Jis pasakė, jeigu maitinsite studentus prasadu, net jeigu jie ir nedorybingi ir netiki, jie So in the taps atsidavę. beginning, they may not have any faith in the transcendental quality of prasadam. Tai iš pradžių jie jokio tikėjimo gali neturėti But they dvasinę keep prasado taking it, kokybę. gradually they'll realize this is spiritual, Bet sacred. jį ragaudami palaipsniui supras, kad tai šventas maistas. Prabhupada said, actually, my godbrother Nandikishore Prabhu, he asked Prabhupada this question in the lecture one day. Mano dvasios brolis paklausė Prabhupados kartą. We used to have these sweet balls called Simply Wonderfuls. Prabhupada taught us the recipes. They're very nice. You ever had a Simply Wonderful? Do you have Simply Wonderfuls here? It's you make it with powdered milk, butter, and powdered sugar. Ir Prabhupada mus pamokė saldainių paprasčiausiai nuostabus, tai jie daromi iš pieno miltelių, Do sviesto you ir have those pudros. Simply Wonderfuls here in Lithuania? Simply Wonderful? You do? Okay. So, Nandikishore Prabhu asked Prabhupada, Srila Prabhupada, what happens when we give somebody a Simply Wonderful on the street? Ir tas mano brolis paklausė Prabhupados, kas atsitinka, kai mes duodam šių saldainių žmonėm. Prabhupada said he will eat that wonderful sweet, Prabhupada pasakė, jis tą nuostabų saldainių suvalgys and he will come to your temple, ir ateis į šventyklą and he will become simply wonderful. ir taps tiesiog nuostabus. He said this process of Krishna consciousness is simply wonderful. Tada sako, šitas procesas Krišnos sąmonės yra tiesiog nuostabus. Krishna is simply wonderful. Krišna tiesiog nuostabus. And you were all simply wonderful. Ir jūs visi tiesiog nuostabus. And then when one devotee said, Prabhupada is simply wonderful. Ir vienas mokinys pasakė, Prabhupada irgi tiesiog And nuostabus. Prabhupada said, that's all right, have kirtan. Prabhupada sako, užtenka, dainuokit kirtaną. So they may be completely impious. Tad jie gali būti visiškai nedorybingi. But you give them a simply wonderful, Bet jei duosit jiem paprasčiausiai they will come nuostabų, to your temple, jie ateis į šventyklą and they will become simply wonderful. ir patys taps tiesiog nuostabus. That's Prabhupada's instruction. Tokius Prabhupados nurodymas. Okay, next question. Actually, this is the last one. It's getting a little late. Paskutinis All right, two klausimas. more. Oh, you haven't asked one yet. No, this will be the last one. Yeah. O paprastas žmogus valgydamas prasadą, jeigu jisai įžeidžia valgydamas tą prasadą, ta prasme, nu čia neskanu, čia taip toliau, ir tiesiog jo nepabaigia ir išmeta. Ar tam žmogui grėsia kažkokios tai reakcijos, ar nu, tiek. If a simple person, non-devotee, eats prasadam and he thinks that it's not tasty and throws it away, does he get any reactions or not? Yeah, he gets some bad reaction from that. Yeah. Taip, jis gauna blogas reakcijas už tai. Yeah, that's why we have to be careful not to give prasadam to people who are going to throw it away. Todėl turim būti dėmesingi ir neduot prasado tokiems žmonėm, kurie jį galėtų išmest. Yeah, if one's offensive towards prasadam, they get a reaction. That's a bad. Jeigu kažkas įžeidinėja prasadą, jie be abejonės gauna reakcijas. That's why selling it is a good idea. Todėl pardavinėti juos prasadą yra gera mintis. And selling the books is a good idea too. Taip pat ir pardavinėti knygas yra gera mintis. I remember we had an experience one time. We went to the university campus in the old days. The whole temple, we went to university campus and we did massive distribution of free books to all the students. Vieną kartą visa šventykla mes nuvažiavom į universitetą ir už dyką išdalinom daug Prabhupados knygų. And after we distributed all these books, the garbage cans were full of books. Ir kai mes jas padovanojom, tai šiukšlynės prisipildė jomis. So that's why getting some money in exchange is very good. Todėl gauti kažkiek pinigų už jas yra They give labai some gerai. money for prasadam, they give some money for the book, they won't throw it away. Jei žmogus kažkiek sumoka už prasadą ir knygas, tai jų neišmes. So we have our restaurants, like we have our samosa. They don't give it, but they sell it, right? And samosa sells it. Yeah, selling is prasadam is very good. Tai And they mes won't throw it away. turime, kad ir samosas užeigėlė, tai ten pardavinėjama ir tai labai If there's a tinka. big festival, then we can give away free, like a Ratha Yatra festival or something. Bet jeigu yra festivalis, galime ir už dyką dalinti.
where people are very much appreciating the atmosphere, and they come in an appreciative way to take prasadam. Kur žmonės yra tinkamai palankiai nusiteikę ir vertina, gerbia aplinką ir šventę. But indiscriminately hand out books or prasadam and have people throw it away, that's mismanagement. We shouldn't do that. Bet tiesiog dovanoti knygas bet kam, bet kada ir prasadą, tai nėra gerai, nes jie jas išmes. Kartais ir atsidavę netgi išmeta prasadą. Devotees should not throw away prasadam. Atsidavę neturėtų išmesti prasadą. When I joined Vishnu Jan Swami, we had a rule. Kai aš Vishnu Jana kompaniją prisijungiau, turėjome Posted by taisyklę. Vishnu Jan Maharaj on the wall. Ir ten Vishnu Jana Maharadžas ant sienos It said, pakabinęs. eat everything on your plate, Ten buvo parašyta, suvalgyk viską, kas lėkštėje. even if it is an austerity. Net jeigu tai ir askezė. When it's on your plate, you have to eat it. Jeigu jau That's tavo it. lėkštėje kažkas yra, turi suvalgyti. You cannot, if you can't eat it now, take it home. No devotee should ever throw away any prasadam. Jeigu negali užbaigti, turi parisnešti namo, bet niekada neišmesti. It's a prasadam aparad. Nes tai prasado įžeidimas. Never throw away any prasadam. Niekada neišmeskite It's prasado. sacred, and don't ever do such a nonsense thing. Jis šventas ir niekada taip nepasielkite. O jeigu prasadas keletui žmonių yra neskanus, bet didžioji dalis skanu. Ir ar tai tie žmonės yra žemesniam lygiai, ar tai virėjas yra nepakankamai geras. If most people like the particular prasadam, but some don't like it, so does it mean that those people are not Everyone has, some people like sweets, some people like salties. Everyone has their own taste. Ir kiekvienas žmogus turi skirtingą savo skonį. Vieniems saldžiai patinka, kitiems sūriai. Some people go for the pakoras, some people go for the gulab jamun. Everyone has their own taste. Kai kurie veržiasi prie pakorų, kai kurie prie gulab jamunų. Kiekvienas turi savo pomėgius. Everyone's welcome. Ir visi. Whether you're pakora das or you're gulab jamun das, everyone's welcome. Arba būtai tu pakora dasas ar gulab jamun dasas, visi kviečiami prisijungti. Anything else? Kiti That was the klausimai? last question. Yeah, that's right. One more? Tomorrow, you coming tomorrow? All right. Any question? Now you come tomorrow. Tomorrow's class will be where? At Samosa? Tomorrow night at Samosa. So you coming tomorrow night? Now you have to come to ask your question. Rytoj vakare paskaita Samosoje, tai kas turi klausimų, Okay, ateikite so ten. we'll see you all tomorrow morning at the morning program and tomorrow night at Samosa. Tad rytoj ryte pasimatysime ir taip pat Samosoje vakare. Achilabai. Hare Krishna. His Grace Shriman Sankarshan Adhikari Maharaj ki jai.